kimeze gite, tubahaye tukubwira ikaze igiciro cyacyo turakikubwira kuri ari iyi uko channel ubanje kureba, kuko ntabwo twakubwira ibiciro by'ibintu tugenda utaranabona. tubagezaho imari Tuze zitandukanye. tukwereke urahita Aha utanga. ni ahantu hahendutse, Murahabona miliyoni turahageze, 5 ni ahantu ushobora kigali kuza ikibanza ukarangura kiri ku muhanda ukagira ikintu cyitwa umusaruro. Ni ahantu hatuwe, murakubabona haratuwe kuri uyu muhanda wose kugeza ruguru. Ikibanza dore ngiki, iki ngiki muri kubona gikorotiriye, ni ikibanza kinini kiri mu buso 600, gifite icyangombwa cyacu cyihariye, kiri ku muhanda neza. Ikindi kikaba gifite n'ipoto y'amashanyarazi. Dore aho twari turi ni hariya, ni umuhanda wubatsweho ahantu hameze fureshi. Ni ahangaha icyo kibanza ngira ngo muri kukibona, ni iki ngiki gihinze kiranakorotiriye kirigaragaza. Aha hantu hashaka miliyoni 5. Kuri miliyoni 5 waza ugatsindira iki kibanza ukagitwara. Nkeka ko ikibanza kiri mu murenge wa Bumbogo hano mu karere ka Gasabo gihendutse gutya, nta muntu ushobora kukinenga cyangwa akigayire uko kimeze, kuko kimeze kiri mu buryo bumeze fureshi. Kugira ngo murabibona ni umuhanda, ni umuhanda, ikibanza kiba gifite umuhanda kandi Kigali, ni ikibanza kiba ari cyiza cyane. Tebuka ukigure iki kibanza mu buryo bwo kukirangura, nkeka ko uzishimira umusaruro kizaguha. Tubibutsa ko tutajya tuvugira amakuru icyarimwe muri videwo igitangira. Tuba tubasaba kuba mwareba videwo kugeza irangiye, kuko hari ibyo tuvuga mu mpera za videwo. Rero turabashimiye kuba mudukurikira, natwe tuzajya tugerageza tubazanire imari zitandukanye ziri ahantu hagiye hatandukanye. Murabona ko aha hantu ari ahantu heza, ni hafi n'umujyi wa Kigali. Ikindi nababwiye ni uko kugira ngo ugere kuri iki kibanza bigusabe 1500 gusa kuri moto. Nawe ibaze 1500 kuri moto uva hariya mu izindiro Kimironko se cyangwa za Kinyinya. Iki kibanza ni cyiza, kiri ahantu heza, haratuwe, ni hagati y'amasoko.